Da li ste ikada čuli za YouTube parazite? Ako niste, sada ćemo da objasnimo. Pre svega da objasnimo šta to u stvari znači parazit, odnosno šta je parazit. Znači ulazimo na Google, parazit, wiki, parazit. Parazit je organizam koji se hrani na račun drugog organizma, nazvanog domaćin, u toku dužeg vremenskog perioda. Kao posljedica specifičnog načina života, kod parazita se javlja niz adaptacija koje se ogledaju u tome da neki organi zakržljaju ili nestanu, dok se na njihov račun razvijaju drugi. Posljedice prisustva parazita po domaćina mogu varirati od malih promjena u ponašanju preko očitih patoloških promjena u tkivima do smrti u nekim slučajevima. Znači, paraziti su organizmi koji žive na račun domaćina, znači ukratko. Kad smo to objasnili, znači sad idemo na objašnjenje šta su zapravo YouTube paraziti, odnosno kako nastaju. Prvo da kažemo šta su YouTube paraziti. Znači, YouTube paraziti su ljudi, zapravo ljudi, ne neki drugi organizmi, koji koriste tuđe video snimke, tuđ materijal, tuđa imena poznatih YouTubera, da bi uzdigli svoj kanal na neki veći nivo, odnosno da bi dobili što više subscribera. Kako to rade? Pa evo, sad ću da vam lepo objasnim kako to nastaje, odnosno kako u stvari nastaju tu paraziti. Znači, zamislite lika koji sedi u sobi u svoje 4 zida i gleda live-ove poznatih YouTubera. Gledajući live-ove, jednostavno nema smisla za život, nema društvo, nema devojku, nema posao, jednostavno nema ništa što bi jedna normalna osoba trebala da ima i što bi je činilo srećnom. Tako da on kreće u nešto što se zove gledanje live-ova. Znači on provodi sate i sate gledajući live-ove i onda vidi da ti ljudi su srećni što snimaju, što su uspeli na YouTube. Vide da ljudi imaju para, razumeš? Znači ljudi se trude, rade, zarađuju od donacija, nebitno od čega, imaju para. Znači ljudi ih vole, imaju para, vole ih žene, srećni su. Znači šta ćeš više u životu? I sad taj parazit koji sedi u svoje 4 zida, čekaj brate, pa kad uporedim svoj život i njegov, pa to su totalno dva različita sveta. Zašto ja ne bih mogao kao taj YouTuber? I onda dolazimo do toga kako oni kreću da se ponašaju u tom trenutku i šta rade, kako postanu u stvari YouTube paraziti. Znači, imajući sve to na umu, on polako kreće da razmišlja o tome kako bi on mogao da postane neki YouTuber ili nešto slično. U ovom slučaju YouTuber. Zna da nema talenta, hoće sve brzo, znači hoće da uspe preko noći i bez velikog truda. Znači to su 3 glavne stvari. E sad, kako je moguće da to sve uradiš i da uspeš bez velikog truda, bez talenta i preko noći? Kako je to moguće? Pa evo kako je moguće. Znači on zna da postoje poznati YouTuberi, uđe, pošto svakako gleda live, znači svakako troši vreme na live-ove, jednostavno uđe na YouTube i nađe tutorial kako da se snimaju videi. Kako da se snima ekran. Skine program za snimanje ili jednostavno nauči kako se snima i kreće polako. Znači gleda live-ove i uključi snimanje. I sad on gleda live i snima, bukvalno snima, ujedno i gleda, znači ništa ne radi, znači on je gledao live te gledao, razumiješ, njemu vreme je tu prolazilo i to je to. Ali sada snima, znači uključuje snimanje. I snima te poznati YouTuber, ne bih da imenujem nikog. I ako se nešto zanimljivo desi na streamu, on je to snimio, zabeležio je. E sad, naučio je kako da iseče snimak. Zamislite vi, braćo moje, da je on naučio kako da iseče snimak. Znači od tog cijelog snimka, od tog cijelog live-a koji traje možda u prosjeku oko 3 sata, on sva 3 sata odgleda, odnosno nađe taj deo i iseče taj deo koji je zanimljiv. Od nekih 10 minuta možda ili 5, nebitno. I radi to stalno i stalno i stalno i stalno. Napravi svoj kanal i postavlja te isečke tih klipova na svoj kanal. I onda
on odjednom počinje da raste. Ljudi gledaju te kanale, ljudi gledaju te videe i počinju da se subscribe-uju. I on gleda statistike, rastu lajkovi, rastu subscriberi. Znači, nikad u životu čovjek nije video toliko lajkova ni subscribera, znači. I on to nastavlja da radi. Znači, snima, seče klipove, postavlja. I tako iznova i počinje da mu raste kanal, dobija 1000, 2, 3000 subscribera, 4, 5000 subscribera, a neki možda i više. Ali tu postoji sad jedan mali problem, to jest jedan veliki problem. To nije on zaslužio, te lajkovi i subscribere nije dobio na osnovu svog rada i truda, nego je dobio zbog imena tog youtubera kog je snimio. Znači, da li je to u pitanju, evo sad da imenujemo sad Baka Prase, ili je to u pitanju Juka, ili je to u pitanju Nuni, ili nebitno, znači to su ti live streameri, Nugato, nebitno, brate. I sad, znači on stavi Nugato, ne znam šta, Nuni, ne znam šta, i tako dalje. I sad ljudi uđu i gledaju, razumeš, gledaju, lajkuju zbog Nugata, zbog Nunija, znači naravno ne zbog njega, jer kako bi zbog njega lajkovao, ko je on, brate? To je neka anonimna osoba koja sedi u svoje 4 zida i snima i postavlja klipove na svom kanalu tuđih osoba. I šta očekuju te osobe, meni nije jasno, brate. Sad će neko da kaže, pa što i ti to ne radiš? Ali, brate, zar je vrijedno to da radiš? Zar je YouTube došao na taj nivo da ti dižeš svoj kanal postavljajući isključivo tuđ content? Ali ti nemaš svoj content, čoveče, ti ništa ne radiš, ne trudiš se, nisi ništa uradio sam, kreirao svoju kreaciju neku. Ti si samo uzeo i sekao deo snimka druge osobe. I svi ti pregledi i lajkovi nisu zbog tebe, nego zbog tih istih youtubera. Zar nije to poražavajuće za tu osobu? Zar nije to bedno, brate? Zar nije to žalosno da sutra, znači, ceo kanal može da ti ugasi taj jedan youtuber, znači samo da ti udari 3 strajka, ti si završio karijeru, brate. Ti si završio karijeru. Znači, jer to je njegov content, nikad ne znaš šta može da se desi, ali evo i da ti nikad ne udari taj copyright strike. Pa zar nije bedno da ti sutra kaže da nije meni bilo, ne bi bilo ni tebe, da nije mojih klipova bilo, digao si se preko mene. Pa zar nije to bedno, brate? A zar nije to bedno? Znači, evo, zar nije to bedno? Znači, to je katastrofa, brate. I na kraju krajeva, većina tih youtubera koji su na taj način uspeli, oni se inače propadnu. Ali ja kažem, ja želim svu sreću, znači, svakome. Ja ne mrzim nikog, niti imam ništa protiv ikoga. Ali meni nije jasno, znači imam pravo da izjasnim, da kažem svoje mišljenje. Nije mi jasno zašto to ljudi rade, zašto na takav način žele da uspeju. Pa bar te potrudi se, ako hoćeš baš toliko YouTube, pa potrudi se malo, brate. Pa ne može ništa preko noći, čoveče. Mora da se radi, da se trudi, brate. Ne uspeva svako isto na YouTube. Neko brže, neko sporije. Neko uspe za 2 dana, brate. Bukvalno dobije, ne kažem baš bukvalno za 2 dana, ali brate. Probije mu se jedan video, onda krene publika, znači, na njegov kanal, onda polako, znači, krene taj rast. Jednostavno, nikad se na YouTube ne zna. Ali, brate, trudiš se, radiš, praviš svoj content. Pa, brate, 50% svoj content. Evo, ne moraš 100% tvoj content, ali 50% nek bude tvoj content. Ali, brate, 0% tvoj content, pa to je nemoguće, brate. I ti si kao neki youtuber, jel? Ti si, sad imaš 10.000 subscribera, zato što si sam nešto postigao. Ne, nisi ništa postigao, brate. I meni to stvarno nije jasno. Ja mislim da to treba da totalno prestane, jer ja ne znam šta ti ljudi očekuju. Stvarno meni nije jasno, brate. Znači, nije mi jasno kako oni misle i kako zamišljaju tu svoju karijeru. Ja razumem da youtuberi, ti streameri, inače lepo žive. Znači, imaju donacije, imaju preglede, imaju sponzore, imaju sve to. I ako ti možeš na taj način, u redu, svaka čast, ja kažem, u stvari ne svaka čast, jer ne mogu ti kažem svaka čast za nešto što ti nisi uradio. Ali, okej, uradi, nek ti je se srećom, brate. Znači, zaradi 100.000 eura, mislim, na taj način. Ali ti nikad nećeš biti ti, brate. Ti si uvek, da kažem, ispredak tog youtubera, moram tako da se izrazim, znači. Ispredak si njegov, brate. Znači, ti si njegov pijun, brate. Znači, ti nisi ti.
Ne kažeš ja sam ovo napravio, ja sam ovaj kanal napravio, ja sam snimao klipove, ovo su moji klipovi, moja kreacija, moj content. Ne, ja sam koristio njegovo ime i njegovo ime da se dignem. Ali znaš što mi je najjače? Najjače mi je što se ti isti ljudi zahvaljuju na lajkovima i subscribe-ovima, na klipovima koji nisu njihovi. Taj klip nije njegov, to je klip tog lika koji snima za YouTube, koji streamuje. On je samo postavio na njegov kanal taj klip. I on se zahvaljuje za to. Ali najjače su mi još plus komentari od drugih ljudi koji kažu samo nastavi tako, uspjećeš, brzo napreduješ. Ali ne napreduje on. Ne napreduje zbog njega. Njemu se kanal raste jer ljudi vole da gledaju youtubere, isječke od live-ova, od youtubera, od raznih, znači poznatih. Znači to ljudi vole da gledaju. Ne raste on, nego i dalje rastu taj Baka Prase, taj Nuni, taj Nugato i svi ti, a njima svaka čast. I na kraju dolazimo do zaključka, zašto, brate? Zašto to radite? Zašto? Zbog čega? Čemu se nadate? Znači, YouTube je nešto što treba svako da radi ako hoćeš, znači, i da se baviš YouTubeom. Ako hoćeš baš toliko. Znači, moraš da uložiš trud i vreme, brate. Ne može preko noći. I taj uspeh, to je fake uspeh. Za mene nije uspeh da ja uzmem sad da snimam, brate, live-ove i da postavljam na svoj kanal. Kakav je to uspeh? Bolje radi bar reakcije radi, brate. Eto, reakciju radiš, imaš ime tog youtubera u tvom naslovu, imaš njegov video, ali imaš i svoj video i ti nešto reaguješ, kaže, eto, 50-50 content. Ali 0, brate, posto content tvoj. To je užas. Tako da, braćo moja, YouTube paraziti su svuda, znači rasprostranilo se to toliko da je to neverovatno, mislim odavno to postoji, ali sad sam osjetio potrebu da dam svoje mišljenje vezano za to, tako da, ne znam, ako hoćete da postanete propali ispredak neki propali YouTuber, bukvalno, znači, da džabe vam je 50-100 hiljada subscribera, verujte mi, znači džabe vam je ako ste ih stekli na taj način. Preko tuđe grbače, što se kaže. Džabe vam je, verujte mi, braću. Znači, bolje vam je 100 subscribera svojim radom i trudom i svojim kontentom nego 10.000, znači, na tuđim leđima. Tako da, to je to. Pazite se da ne postanete jedan od YouTube parazita. Ja stvarno razumem da ljudi, da se nema para, da se ovo, da se ono, znači da se teško živi. Ljudi hoće preko noći da uspeju ovako, brate. Ali to je stvarno, ne znam, ako može, znači, ja vam želim svu sreću, ali to je, po meni, to nije uspeh. Tako da, to je to, braćo moje, ako vam se ovaj video svidio, ako se slažete, lajkujte ga, pišite u komentaru dole vaše mišljenje, zapratite me na Instagramu i subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Peace.